Bakali tambaye fulani no Burundi nduko na bene ye fulani kinane do no ni do Samson Masia. So mine ye na bena pangwanga na tungu sapa na nyakasa na dungu apa na bodun ko bodugu nyaki bianga gunga na bipagani economy ku kurani nga Western Equatoria gini pare mbiani kamanga ha chipo upangame ani kirogo sopo binoyo na kama chirania ka drive kuchi industrialization manufacturing ka gwa hena kusa gina jana ka process kini kijikina ready made food kujubayo na korogo bara godun ko ni sunguza ane chidu bakari tambaye froni dunduko gani rago nga wene mbudu sende ndu foranio Western Equatoria na baha wene mbudu sende du nga gani mbali afwe fulani so na kupangame excuse me na kupangame ani ini mwai ka use he na mwai ka benefit rogoyo chidu kupami ne de ka nyaka sato ni ngame pomo bili mo madu na abruna anabiyo kanyame kina mubili mo sa ne ka kusala ne rogwa ogwa pango gu dwa ne rogwa gu dungwa tatamana apa na pakara pango gudu anandrogoyo ezero kire kya boro so gupami ne na ngame ani mbunga mubili mo kusayo kingarenga chipakura jenekia alembiane alingwa kasona rogoyo kibimona birogoyo kimonyi dungwa apa yamanga kana rogoyo anyengo gupanga kina mubili moya kina mudunga kina governor mudunga kina minister mbatano mukuni rukaduna mana beroya bino mana kina rogoyo dungwa apa kana hoduna mana rogoyo ogwanie ano ko ogwangba ya no ko ogwana nasya no na ogwa abokole chidu gini paka ani monje nani anene ka akida kujubayo kana mana niye fulani so gupa mede ke kanya kasahana ngame ani alianga gani ragole kuchunwa duenga banga gasopo bino kisopo nga bino kinungo gwa hen ka da fulani tunachi awande kadachi roso kadachi dungwa hen baya ogwa tanane ani kini manyingo pangame ogwa wuri narani duzegyo gini paka ani manyi ka ani nwa ka kodachirani ikitangenga mashini ani ame ogwa mashini nembeke ka wande du anasopo binana safari ogwa mashini nike kita songwa wandere ani kini mwena kurogo kopo kini shili heaven ngai kini kijikina pako kujubaye bomuka buru juba rebe beti paka konda wande katuna kasana ka awara kasana kini ogwa palete so kani monje ngame ogwa nduze gino ani ki ngeke ogwa mashini ngo gunasaka kana pako kini kije kuyembie yo aneka katuna hana mashini santi dachi mashini we kadachi biata chikinu kanuka kura into a factory ngaga pako gare munuka employer boro mukune bimono bi iyo gupama da kamanga mukune monjamanga kina bank sapachi papa henga ananasi dungwa boro kina no ananasi kaniza kanbe ko gwa mashini nongo gu na pino gu ananasi le krogo juice ikini monje kroga elba kini mbaka ji he wenanga dulu ko kini monji he anaka anbe kina ha chidu gi nyaka sadu mi apehere mina pewo bombi ko gupangame jiringala ne yekorogo nga Western world dulere Australia Britain America baba dulere ya sono bombi ko gupanga ga industrialization chidu gwena mbusara ni awere ngame ogwa hana na bahana ngeka batayo ya mbaka danga ha vuru Africa te chine yezegyo chidu gupamya da kapetoni chipapangame omamba kada heni zegyo tikini rumu kini kije kugat kurokura ba inu kanu kanbe he gumana ini bena nene chine ye back for modunga iro gumana no matter what so chidungo gupane ana miape hene ni piapa kutini ngame wa muni mbero ko dulere ma vohon iyo gwema wala gi fonu dulere ma frana nene iyo gwema mbehe ya ambaka danga ha rogo badu morogote manga gara gasona ngate so wamina ino ni pet popo banga ga industrialization ne chidungo gupa na so no sigiri ngarare bombiko ahena bodun ko ina mbaka daki na chidugo ogwa hene ani yangame gu factory mina pepe apa kuchikupanga gu factory ngaga na nasi kachidungame anonwa na nasi kini extract juice ngaga ha kini monje koroga elba kini kijogo juice le ku wawuyo population wawuyo mani kanbe gu juice le kini kijogo akura kutomburo yo no gwara gole na bavuru lingara na baha nga South Sudan
juba ya teke me apenga kwenye du banja boroni kisisi kuraba tidu ogwa mana na ba ni kan be here tini ka ye back kana kuro guba ye mbaka je gwa na nashine. Okay, and then on hini ruho chon tigoni ke bipa ya wale ngame ani ma bien sugu ti papa gani na nashi ani asedika kinso factory ngaga tipo pangame kasidunga ana manga ilbanga ga jusunga arba alf then gigana na yeri ani asedika double nga kuchitamania alf mon ka bipa ngame mana tikin wachatu na aboro biata tida wale cha aboro bisu tida wale aboro bawe kandu gura wale nga oni madanga the main employer rogo gugoni ragore ogwa borole onka tamanga sunje factory yoka manga gwa sunje ka pino gwa na nasho gwa sunje ngo guduti ni dunduko gumana yatangya na nashi na ime na nashi na ni jubayele tini kaiye tiduni ko tumo gwa borole kini facilitate goni business gwa padule monga ira factory aha muguni bien profit rogoyo wodu eja borole aha ruka sona industrialization so tidungo gu miedo gupangame ani asedika kamanga and then kani monyiji padulere monaka bipanga anakaduna ma berani ogwa buru mobili mon ani duini ka pekarani beleza tu papa ma so tidungo gwe me ape tipo pangame ani munga gujene ngaga mobili mo tese de ngaka ka unonga tirani rogo kura jene sopo bino I'm sure kamu diga gitara mekin duka dega bele kin sopo gwe bino wene ngadun kuguni ani ka kurayo modun ka dunang manga hangbaro anyengu pangamu nduka ruka njera nga kina buru kidinia forward kina America runo ka kidania gwa padulere so eja henedu ngogu pacha do pangame ani esedika kanya karogoyo eja vrona bie ku West Africa yo goku na manga ko yorere tine yebombe ko gupangame gani ringaranga Africa ya sahawo kanyame sucking ground and chingo gupana mangara ni kuyembie yo ngame gani yembio gani rago Western Equatoria do kanyame sucking ground dungani munandu kata kita bata mana nyo mukute bihe mukutumburu no boru kikiduru ku Juba kikiduru ku Uganda kikiduru ku Eriko none kamana nyenga rogoba ngogu mana tinye chipopo kupanga gupaina penga ga recirculation ya guragole ni kanyenga dry munoko ona nisungo kulale bokin danga mana te pamana kidunga kamu bingo pe mana te namanga manga yembe namanga manga tomburo namanga manga rogo beara go dunduko tine begu pangame ani alia gani ba okanyame gupanga ganyo para munandu kanyono guime parare kimbukina pokoye ani kini ya olenga pokoye so tidunga tunga gipadu mi ape here na kini da chipo pangame gania schools institution ga training ogwa padulere na do pangame ana hombo pa baburu mobilimo inye kashingo ka kambaka danga chidunga kuchigu standard ngaga gukurali ngara ani kimbunga kida wirani ku Uganda yo kimbunga ja gania family kandune ku Uganda gumana anatabatana umena bodunduko kebihe yembie yo kini tumbo na bodunduko liwoli wo kini ndunani ku Uganda yo gumana na benefit Uganda dule duchado kupanga ani girogoyo wenengaye bongo kani ali okupaya welengame anamanga gani kina no berani ogwa hengo gu dwadu no chale nganga kupanga chi ebule Uganda yete grenga na create environment ngaga recirculation ngaga mana wo boy guni jimana none kuna kandu kuimbe henane suguyo gu boronimbe gu emonimbe here ye mboka je kinane chikindu gu mana ni kindu bale ku factory yo ukundo tumo gu boronama ngasunja factory yo and then ni kindu bale kijiru yo bale weki kimwe ku market yo kusugu yo kimbe gwenani gwengani ne katunga ni mboka je kinane gu mana ali kindu baka ku rogo factory le kindu tumo gu boroni mongi sunje yo so recirculation ngaga mana so jene du chedo pangame ani mo ikata kwa hati durogo gani rago tinada umena bad nuko kujihe and then omuka bi paninga a factory tuna go grow and then employment kintu na kai mani sungo mo kubata sunje mo kundo behavior hanga mo bisunje factory none mo na bigu uli pa none ka manga ha mo kubihia tikini ndo kini batasira batasana ga maborokoro so ani kesa de upangame ka gumana ngagu ana bihe tinyenga kina dabarani ka tanga kina dabarani tiduni ka sono sarani so rogo wane yeka dano gu me yeka bi pano ngame inanyame every dollar is a profit for someone every dollar is a salary for someone so tidunga giendo mi ape frone nga tungo hodungame kamun jigumana ne giro kodunga jana boda hare kanje yamba ka jigu baga jere kine yembe yo mukunda ngenga ha
so chene kan du fugu iro gu baga jire ni kindo anbe kura material ki monji kura baga jibare kini improve gani business no gu manangane ono kam juru a wale kini juru nga mutambu mun bero ko kinane mukuni juru kindu kan kan be kana Uganda gu mana mandu nane ko yele wo yengo belebete ho ni ka je gu mana ne yo ke yeno ba ko konote so gu ngo gwen sa do panga ani nyeno bombi ko gu panga me tidu ngo gwen na destroy gani community so kini danole berenga majority nga gani ogude ina wuli kapaka na rogo kurali ngara sayo ogwa mana davro gurani duza gino ogwa mana kana kida ko ka ni ame ogwo school sire yo kina fora ni poroyo ogwa mana kana kida ko yore tikito tumo begu kini improve inanga structure nga school so gwa hanina bodunduko apa kido ado wenga mana kido ado so kani alia gani rago ni sucking ground ana gumanga sonote ana ni gbari tikidu ngame geredu na gbrisi geredu gani practice ni saha naka determine pagane sona pasono sa gane rago wa development ana para chipa pahale chinika ye bekina wodo ana kama foundation ngaga anga kina kuma sani kama ngahate ania hanga aboro lingara chedo upangame ani sogima aso kaino wanya arimbiane kama ngaha kasono sa chiran aburuno boydu kona sona chadunga dungame anakambo efu kina irenbi ni kasono sa ate ke irenbi sono singali ngara ni senite aboro lingara du nodo upangame goni role oni manjiha guchada oni manje nga bro lingar oni moengo kina guchada gupangame irembi manje iki moengo kina wo gupame na pene ngame pagani so pagani bino ogwa hengo gunaka kura rogo etire ka irembi mboka jene frane pumbumbu ku meridio ku najoro yo ku elina bodunduku monoko bi pangame ogwa hani gbari sare ani gbari najoro yo ye kura tomburo ni ye ogurani kitambe weli babale jene ogwa yanga dali sikindo ye kujubayo gumana ne kikaragati he no bo dunduko kindo adake na najero yo sare anjen iyo gwengo gwana ka kusa gumana ne ke back front and then it's not upangame ani jugumana ne ka improve gani production nan tipo upangame bana kuragba tidunika riga wirani tidunika sono sagani rago ki manji ogwa pano bodun ko ngogwa na piamo so chidungo gwa mine ke kakanya kasafuloni ani ngarenga kurogoyo pakara sunje dungani chipopanga kamanga dunga pawo gudulele but kata kwa hakana hungo gukani tunati ni zezeleji chandwandu meka fukura pia pobredu na manji early 90s gulego SPLA kini ji MBO gwa padulele okurani nanye apuru World Vision kini ye gumana ngogu na manga sunja na ni dunga jinia kwa pale gumana nanye chikule bonga hale mana andu andunga kisipi nga ngepakaye chikidada chiku stage ngame anamatunuko yuzu mana Uganda kanbia hena mana andu kubata kini mbia hena kana mana Uganda bomko mana manya sanga kisipi kinyesi na borkusai so ikini yena gu strategy ngaka yuzu kina mana Uganda chidu gule bonanja hale wa World Vision ye iki ene na tunga oni no jahe dolele so e jahe no bodun ko aburo kintu no ko nu angbaya asoya ogwa he dolele aburo ina kintu na yenga ina ngbagida aburo World Vision iki ena ngbagida kya mumwe muyena swali pia tanga gangbaya mu kujingbagida jani kini gbotofuro ogwani ene na aba tiduna ali gaburo rumbekio rogugwa bavura manga rogoyo go papara ina liberated area na aba na ngaga South Sudan ogwani ebesi na akuro yembe yo Western Equatoria na aba na ali go baragol yembe kintu na ka improve balewenga vuru 2-3 years mukubi upanga yembe masona ni karehe aburu no boyedun ko na da kasopo bino bombi ko gupa imoyena benefit ngago gwa so for ye John garanga kine ka bigu pangame e japare tinandu waleka yani anakasona ni kana vurumba lego ikini tumba headquarter yembe ikini ganani kurumbeki sipopo pangati benefit abro rumbeka ulengo kupona manyi sipopo gwen but go impact na yenga gasopo bino abora na sopo bino kini gairu angbagida kini beki akozoro ni beki lika hena bodunduko chama dunga huge so kan zaka yuzu kina gungba tunga example ule tipa wale I think vuru gure gonga 5 years kadati 10 years monoko bi pangame ganira goneka gairu urunga dunga belewete bononi kara na gomonote ogwa panga gunika du cha dunga belewo gupango gudwa walete so ja hene dun ko na do pangame ani esedi kanjara rogoyo
So panama ngara gona ta sona ha mi o mi andumi koyo mi nduka nduka bi upangame abora so pongo bino bere wo gupanani dute bombo ko jine he pikipiki ya abora mbera ma tabane o manbe pikipiki ni monada ka oro bangiri jene no aboro biro ngamu una pikipiki bero. And then gure gbo kamuna sopo binone mo kuna bangiri jene nata na pikipiki so gwa hene so tikini kalim so bakare nyomono ku da rogoraniyo aburkini adapt kina kuchupa ya ore ngame mo bikina sunje be boro na eni jo mbatano mukini kama nga sunje gwa padule para kamta manga sunje kini sopo ga bino tinika undoro ni bakare chikiundo dungwa aburaha chikiundo aburno boye dundu so tidungo gwa he mine ke kasaka froni ani ngari nga korogoyo anga gbegbene pangane te sunje mo buli mo ngane te ani nunga kasopa nga gani bino gura na matna kasopo bino kitina kama ngo gwa pale ogwa brodu je uli aje nebe uli amana eja machine mi apeka panga gi na extract juice na sakwa kule kingo jino hote ogwa kuraka na tunati 500 kandu below 1000 ogwa kuraka na tunati 5000 kandu kuti 10000 kino ku capacity ngo kamo bienga mone kamanga mumwengo kina ha katuna paenani dunga me bomo no du chada mutuna nane te chidu mutunanga ha na kana guli umba malango gudu bero monaka bi pangame vuru ganasa monaka manga kuramanga uwe wala biata monaka andu kina wele kutinite mokuni da wele nga buru bakare supplier nika supply kura buru no kura so chidungo gupamine nani ke cutting da na yakasa ke kapeka froni ani ngalinga kurogoyo ke bingo ho chinga chinengo undo watadu cha undo ngote chidu bakare tamba on sungu wenenga